Zbog stabilne epidemiološke situacije na sednici kriznog štaba ukinuta je vanredna situacija na teritoriji opštine Bajina Bašta. U COVID ambulanti Doma zdravlja smanjen je broj prvih pregleda. Zadnja 3 dana je prosek negde za 3 dana 15 pacijenata sa prvim pregledom. U stacionaru jedan pacijent je na dnevnoj bolnici, a 2 pacijenta su na bolničkom lečenju u stacionaru. Čeka se na 5 PCR testova. Ova 2 pacijenta što leže u stacionaru, jedan je COVID pacijent koji leči se od COVID pneumonije i na terapiji je antibioticima po izveštaju infektologa iz Užica, a drugi pacijent je sa urinarnom infekcijom, isto što po izveštaju infektologa sa propisanom antibiotskom terapijom. Oba su u stabilnom zdravstvenom stanju. Poručila bih građanima Bajine Bašte da se pridržavaju i dalje propisanih epidemioloških mera, da budu jako oprezni u bilo kakvim svojim kontaktima, da se ponašaju odgovorno kako ne bi došlo do ponovnog pogoršanja i razbuktavanja epidemije. Krenula je školska godina, što je najbitnije. Tu je organizacija po meni zaista jako dobra. Prevoz je krenuo normalno. Također smo ukinuli vanrednu situaciju kada je u pitanju posljedice poplava. Imamo još dosta problema sa putnim pravcima po selima, zaista i ove zadnje kiše, svaka kiša bukvalno na oštećen put napravi još dodatne probleme, ali mehanizacija javno-komunalnog preduzeća je na terenu, rešavamo to koliko možemo, idemo redom. Sve mere koje je propisao Republički krizni štab u vezi epidemije korone ostaju na snazi i moraju se poštovati, što se odnosi i na zabranu rada noćnih klubova i organizovanje većih skupova. U ovom trenutku ja ne vidim mogućnost da rade noćni klubovi koji inače u trenutku prosto najviše pitanja je upućeno lično ka meni i ka štabu sa njihove strane kada će oni početi da rade, mi nemamo odgovor na to pitanje, iako ukidanje vanredne situacije ne suspenduje republičke mere, odnosno mere Republičkog štaba. Sve mere Republičkog štaba ostaje na snazi. U samoizolaciji je 8 osoba, od toga 5 COVID pozitivnih. Smanjuju se i saobraćajne gužve na području opštine, posebno izražene 30. i 31. avgusta, a policija će od danas pojačano delovati u blizini škola, rečeno je na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta.